Marĩtwa makwa njĩtagwo Esther Wanjiru wa Muchoki, na muthenya wa umuthi ndĩ gũkũ ndĩmwĩtĩte andũ a kĩrĩa wathire kũ nĩ ũndũ wa mwana wakwa worire mĩaka mĩingĩ na ti mĩnini 009 akĩũra na kuma hingo nĩtũmwethaga no tũtigana kũmuona. Ũrĩa tũrorania athire nakũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya wathire kũ nĩ mwanake wa mũciĩ ũyũ Boniface Mũngai Muchoki, ũrĩa waumagarire mĩaka 11 mĩthiru na ndaigana kũmenyekana na kũrĩa athire. Ona angĩkorwo mwanake ũyũ nĩaumagarire na ndamenyekane na kũrĩa atũraga, nyina arauga arĩ ona mwĩhoko mwana wake arĩ oro muoyo na no agacoka. Kũringana na niĩ thaa ici ũrĩa roho wakwa ũnjĩraga kana ũrĩa Ngai andeithagia, ndĩna wĩtĩkio atĩ mwana ũcio wakwa Mũngai muoyo, arĩo marakara nĩmo mamũtindĩkĩte agakorwo ena guoya rĩngĩ wa gũcoka mũciĩ. Kumagara gwake gũtiarĩ oro ũguo. Harĩ na rũgano rwa kũmenyekana kumagara gwake tũkĩhithũria tabarĩra-inĩ ĩno. Kũratuĩka Mũngai nĩ arĩ na ngucanio na baba wao mũmũciari. Mwana ũcio reke njuge ndamũciarire o kawaida ta andũ arĩa angĩ, na agĩkũra na ngĩmũrera na kĩrĩkia mathomo make ena mĩaka 26 nĩguo gwagĩire gathĩna kanini tu gake ga kũmena na ithe mũmũciari, kaũndũ kanini, ti ihĩtia ingiuga atĩ nĩ ihĩtia rĩnene, kahĩtia kanini, na mwana agĩtuĩka wa kũrakara na agĩtuĩka nĩ egũthiĩ. Nake ũrĩa maranagĩria nake handũ ha mathondeke ũhoro ahanire nĩ ta mũikia nĩ amũingata, na kumanagia na hau agĩthiĩ nginya ũmũthĩ. Mũthenya ũcio wa kũra gwake ũndũ ũrĩa ingĩririkana nĩ akoretwo akiuga onake nĩ arenda kuma mũciĩ athiĩ akeikarie ethe wĩra ahote kwĩrũgamĩrĩra maũndũ-inĩ make, na akiuga nĩ atua cira nĩ egũthiĩ na agĩthiĩ. No niĩ woni wakwa ndionaga ta egũthiĩ atĩ anini ona mĩeri 2 atacokete gũka gũtwĩra nĩ acoka, no kumbe thĩinĩ wa ngoro yake arĩ na marakara hihi makiru na nĩmo macũngĩrĩirie gũthiĩ na athiĩ biũ. Kusema kweli, kile naelewa kuhusu vile ndugu yangu alipotea ni ya kwamba kulikuwa na shida kidogo kati yake na baba yetu ambaye amepumzika. Shida kubwa ilikuwa ni hii: Mũngai alikuwa amelipiwa university, Nazarene University, lakini kwa sababu hakuwa masomo ikuwa inamuingia kabisa, akalemewa na masomo. Sasa ikafika mahali akaacha university Nazarene, na after kuacha alikuwa akishinda tu kwa nyumba, hakuwa akifanya kazi, hakuwa akifanya chochote. Hapo ndio mzee alianza kukasirika. Hata wazee wengi, ukilipia mtoto shule, mtoto hataki kwenda shule, hataki kufanya kazi, itauma mzazi, kwa sababu anaona huyu mtoto anapotea na anapoteza maisha yake. So hilo jambo la kukataa kuenda shule na kukataa kufanya chochote, hapo ndio kila siku walikuwa hawapatani na mzee. Tamenya mwana na ithe makinyanirie nginya kwandĩkanĩra ngirimiti. Maya nĩmo marũa marĩa mwanake ũyũ andĩkire akiumagara, ithe arĩ mũira wamo. Niĩ Boniface Mũngai Muchoki wa namba ici cia gĩbandĩ nĩ ndeyeherania kaimana na gwĩtanio na famĩlĩ ĩno ya Muchoki kuma tarĩki ici 11 mweri wa 4 mwaka wa 2009. Ndikanacoka gũkũ kana kũhoya ũteithio na njĩra oro yothe kũrĩ mũndũ ũhutanĩtie na famĩlĩ ĩno, na nĩ ndamũkĩra ciringi 4,000 cia kumagara. Akarĩkĩrĩria na gwĩkĩra kĩrore marũa maya. Kĩrĩa njũĩ gĩacũngĩrĩirie mũno mwanake ũcio wakwa gũkorwo akiuga nĩ ararakara kana ithe nake nĩ aramũtindĩka, yarĩ issue ya njuĩrĩ peke yake. Nĩ arenda kũrera njuĩrĩ, nake ithe ndarenda njuĩrĩ ĩno, ndarenda mwana wake akorwo na njuĩrĩ ĩyo nene. Na rĩu mũndũ anahĩtũkia mĩaka 18 nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmũrekereria. He freedom mwĩngĩ wagĩrĩirwo nĩ kũnengere mwana, tondũ mwana ena maica make na we na maica maku. Ta rĩu niĩ hakwa ndĩ mami wao,
mundu akiuga ne kwenda kurera njuire arere njuire kiria ndararera kiongo giakwa ararera kiongo giake he maundu itangihota kumutindika ati no nginya wike no mwana munini yes ni ukumwika ati no mundu kiritie 18 years no gero kumuhe freedom ya choice ya muturire wake uhoro wa njuire mwana kene aregire kwenja akiuga ndekwenda ndagienja njuire yake riu hau niho kanegene kaimire oni arega njuire ni kwenja na kio arauga ndekwenja njuire yake na maundu macio nimo macungiriirie mwana kio cio kuma mucii na kura na guthie thina wa njuire ate tondu njuire ni nene no weri njuire nene kuri aciari monaga ati njuire nene warera njuire nene ri no kwera acungiriria he undu hi muciari hi arataukwo njuire iyo nake mwana nake no ko ni arataukwo ni njuire iyo riu hau ndingihota gwika ati kumenya ni ndageririe kuhitana na thina ucio kuma 2010 na ngithie ngiripoti Central Police ngiripoti mundu urite ngicoka ndaripoti 2010 o mwaka oro ucio ni ndathire kwa gatheti ngiripoti mundu missing na agikirwo gatheti-ini no ndire maciaro mega ndonire tondu andu aria mahuragira thimu to ni ndaheanite namba ya thimu mari andu a maheni a kunjira indumira kindu ndumira fare thie ngarore handu ndimuonaga uguo maundu ta macio. Hiyo siku ya kupotea kwake Mungai alipotea on Saturday. Hiyo siku ilikuwa imetangulia, ilikuwa ni Friday. Tulikuwa tu hapo mimi na yeye tumekaa, ikafika wakati usiku mimi nikaenda kulala, yeye akaendelea kuona TV. Mzee alikuwa ametoka kukunywa zake, kupiga mvinyo kidogo juni, ilikuwa ni Friday. Kukuja juu pia mzee alikuwa amelewa kidogo, wakakwaruzana kidogo. Na mzee aliweza wakajibishana maneno, na mzee pia akamwambia atamchapa. Juu ile maneno yote yufanya. Alikuwa amekataa shule na hakuwa akifanya kitu. Sasa vile aliambiwa atachapwa, hiyo siku hakulala vizuri. Ndio sasa akaamka on Saturday na wakakuwa na mkutano. Akasema mimi hata mzee alinigonga kidogo jana na sikufurahia. Sasa ndio wakakuwa na mkutano yao watatu, mzee, yeye na mama. Na kwa hiyo mkutano ndio waliweza kuongea na wakasikizana Mungai yaende na asiwairudi, na mpaka wakaandikiana. Futa hiyo akapatiwa hela kidogo za kuweza kwenda kuchukua nyumba hapo. Alisema anaenda Kayole. Kusema ukweli mimi alikuwa akiniambia masomo sio ya kila mtu. Hiyo ni kumaanisha pande yake hakuwa na anatilia manani kabisa masomo. Sasa alikuwa akiona afadhali, alikuwa amependa muziki sana. Alikuwa anaona afadhali akuwe kama DJ hivi. Kama mzee angempatia fedha, aweze nunua mashine za kuwa DJ, hiyo ndio angeweza kujikimu maisha. Sababu alikuwa akiona hii pande ya masomo haiko ikiingia kabisa. Sasa alikuwa akitaka kuongea na mzee hata kama ni biashara nyingine yote, mzee amfungulie. Lakini alikuwa akiniambia mzee alikuwa ametilia manani sana masomo. So hakuwa akiona vile mzee angeitikia kumpatia fedha ajifungulie biashara ilhali amekataa kusoma. Sasa hapo ndio alikuwa akiona hata hizi ambia mzee. Juu pia mzee ni mkali. Ona kuhanora uguo, gitumi kinene kia riu mami wao kumuthaitha acoke na mucii ni undu ithe uria mahitanitie ni arikitie gukua. Ta mwana wakwa kana kwa Jesu niwe last born ya ciana ciakwa, kamutugo kau athire nako nuona ti kamutugo kega na no kio wonete ndathiete ku report ndamwikirete gatheti-ini no nyende acoke maundu maria ena muthaici thiini wa ngoro yake anyihe, Ngai amuteithie tu anyihe maundu macio, atuohere okorwo haria twamuhiteirie na ithuĩ nake atuohere, onake gutire mundu tari mahitia, na no nyende acoke tuke twambiririe uturo ungi mweru. Undu wothe wi kiambiriria ni uri kirikiriro, no undu wothe wina kirikiriro no uri kiambiriria. Na njoke njuge kaundu kamwe, Mungai ungikorwo haria hothe urathikiriria, ni no hoe Ngai muno utuike wa gucoka thiini wa gikaro giki
tondu mundu uria mwamenanete thiini wa family yake ni ithe muguciari uria uguciarite na ithe waku ni ararikirie kuhuruka mweri uyu mweri wena ndari kuo ringi riu koguo no njuge macio ucio niguo mwico wa maundu macio na gutire undu uturaga na gutire mehia matohanagirwo ni ndira no acoke na ni njitikitie uguo no acoke juu sasa tunamtafuta kwa sababu yeye ni mtu wetu, tuko na damu moja, hiyo itaibadilika. Na yule alimwambia usiwahi rudi hayuko tena. Sasa sisi tumeweza keti chini kama familia tena, tukaona hata kama ulikuwa umeambiwa hivi sio vizuri, maneno huweza badilishwa. Na juu sisi hatuna roho mbaya na yeye, sio sisi tulikosana na yeye, na sio sisi tulimwambia usiwahi rudi, hatuoni vile asikose kurudi kwa sababu ya utu. Juu ni mtu wetu, hatuwezi mtupa kabisa. Tunaona lazima siku moja lazima anafaa kurudi. Nĩ mũrĩ mwaigua mweneni wa kuonekana gwake? He miaka 5 uguo ndaiguĩte mweneni ati nionekana mwena wa Komarok, na ũrĩa wamonete Komarok ndari na idea ati kumbe ni orire na makigeithania, no ũrĩa ndamenyaga kana ũũ ni orire no kũgethena magetheni na mũndũ agithie njĩra ciake. Na kuringana na muthenya ucio aingatirwo ngwiciria ni ekomitire tondu ni erirwo andika marua ati wauga ni uguthii akiandika marua. Riu marua macio no ko ni ecungage ni mamwiraga kiria ndiagirwo ni gucoka mucii he undu ndekomitire ona gutioka ucio tiguo mwico wa kiria. Ni njui muoyo ne handu ari. Kimaumbile ni mrefu kidogo kunishinda, na pia alikuwa mtu amejaja, alikuwa amekula vizuri kunishinda. Complexion tumeenda kukaribiana, lakini mimi ni mweusi kidogo kumshinda. So yeye tunaweza sema ni mweupe kidogo kunishinda. Alafu alikuwa ameanza kuweka rasta. Vile alipotea tukasikia vile walipatana na mtu alikuwa ameanza kuweka rasta kidogo, ambayo pia ilikuwa imechangia kukwaruzana na mzee. Hiyo siku mzee, vile nimesema, mzee alikuwa mkali na mzee hakuwa akitaka arudi. Kuna siku pia mzee aliniambia hata kama mtoto wake amepotea, yeye hakosi usingizi. Huyo alikuwa ni mtu mzima na hatuwezi tafuta mtu mzima. Anajua mahali tunaishi, akitaka kurudi atarudi kwa hiari yake. So sio lazima sisi tuende tutafute mtu mwingine mkubwa. Ici nĩcio ciugo ciao kũrĩ mwana wao Boniface Mũngai Mũchoki. Mũngai, wewe mwana wakwa na niwe last born ya ciana ciakwa, ni ngwendete na kuma riria worire ni ndurite ngirikite thiini wa ngoro yakwa, no ngirike hi maithori mundu wana hau utarona no Ngai nionaga. Nie no ngohoe muno nyihite ta ndi mamu wanyu utuike wa gucoka thiini wa muci uyu, na ni ngwendete ni tukwendete, family members othe ni makwendete, tugie na kiambiriria kieru utucenjie muturire. Na no hoe Ngai ungicoka thiini wa family ino, ona riu ni ndiretikia ni ugucoka ucoke na ni ngukurathima, ona ugicoka to ndiretikia ni ugucoka ni ngukurathima ugicoka utuike wa gutherema wona wacoka utuike wa gutherema na maundu maku magacire ni undu wa hinya wa Ngai, ti undu wa hinya wakwa. Boniface Mũngai, mimi kama ndugu yako mkubwa, imekuwa ni miaka kadhaa tangu uende na maisha ijakuwa the same bila wewe. Ningekuomba mahali ulipo, tafadhali rudi. Unajua iboma, mimi nitakuwa kwanza kukukaribisha kwa iboma tena, na maneno yote tutaongea na maneno yote tutamaliza. Hakuna jambo lolote ambalo haliwezi ongelewa na likatatuliwa. So nakuomba kwa mapenzi yote kama ndugu yako mkubwa, tafadhali nisikize, rudi nyumbani tuongee. Tulikuwa tumeongea na ndugu za baba yetu na pia close family friends kama wazee. Hata ile siku ya matanga tulikuwa tukafanya mkutano kidogo na wazee wa iboma. Tukasema akirudi kutafanyika nini? Tukasema hivi, tutaita, kuna ndugu ya baba mmoja, Mayanku Lula amebakia, atakuja pamoja na hawa wazee wengine close family friends.
tukae chini pamoja, tuongee hiyo maneno, tuone the way forward. Kwa hivyo hawa wazee pia walikubali arudi, hakuna mzee amekataa, na wakasema wataongea, tutaongea kama hawa wazee wataongea na yeye kama wazee, ndio wamkaribishe tena kwa boma. So hakuna mtu yoyote kwa hii familia amekataa arudi. Yes. So kuna hiyo assurance, hakuna maneno mbaya. Hata mimi kama ndugu yake mimi ndio nitakuwa kwanza kumkaribisha. Sasa mimi ndio kama mzee wa hii boma, mimi ndio nimeachiwa jina ya mzee, na mimi pia kwa maoni yangu ninataka arudi, ndio mimi na yeye tuendelee kujenga hii boma. Boniface Mugai Muchoki, miaka 11 nĩ yathira kuma rĩrĩa woimire kwanyu na ndũigana kũmenyekana na kũrĩa wathire. Nĩ kwarĩ na ũiguithanio ũcio atĩ ndũgacoka na mũciĩ rĩngĩ, no mami wanyu ũrĩa ũgũciarĩte na arĩa mũciaranĩirwo nao nĩ marenda tu gũkuona rĩngĩ, nĩ marenda kũmenya na kũrĩa ũtũraga. Aranĩria nao, reke magĩe na thayũ wa ngoro na meciria. Wathire kũ Boniface Mugai Muchoki? Njĩtagwo Simon Kibe.